Runmawi TV clear tu te chibai ule Anggu Ralte kania Chanchinthar lo clear hawangu ama sain chanchin langsar zolte Mizoram Governor General Vijay Kumar Singh le Lady Governor P Bharti Singh te chuan ni zang khan Mizoram Creators Fest sangni somni le panga kharna hun aijo tlapar kana ichu Lalthanpuii Voin Khan UDNPA Minister Puke Sabdangan Urban Development and Poverty Alleviation Department Malakna Sakthar Chonpui Sports Center Chonpui Vengami ahong Tuna Chanchin Kim Changzo kin Mizoram Governor General Retired Vijay Kumar Singh le Lady Governor P Bharti Singh te chuan ni zang khan Mizoram Creators Fest sangni somni le panga kharna hun ajol tlapar kana ichu Lalthanpuii Governor Vijay Kumar Singh chuan digital creator kalkhom te chu Mizoram State moi takle namzia rang te khovel mu theya pholang au chwa puitu culture ambassador ani thu soya khovel thiam na le maso nei herdang lam chak tak kara thil thar thiam zung du a in siam ram chin chalai thil dang lam big ngei to chuak tu ten digital community nei thei tura rabi poimo takan siam chu lom omati thu a soibok Mizoram Governor chuan social media chu manro chak tak ani to thu le Mimal tinten andin hun le thiam te pho chu anan zalen taka anman mek thu chain digital creator kal khom te chu medang tanga idan siam saktu chalai te thunun tu le khotlanga thilin lum let dan chena thunun theiani wangin an thiam na te achalam hoya manga dan zom chung le mo phurna te chataka hlen chung mang turin acha ani social media chu namin pum khatna thudik chau thedar na midang te rilru achalam hoya shwaina le talenti punna na manachul thu soya digital khovela engpo thleng theiani wangin che chwalo na na film khura chul thu le ahim theyang bera social media manachul thu soibok hefes ahim Mizoram mai baka state pon changtein youtuber influencer le social media personality te antela khovela company larle shiatlo tak tak ten an manronei te chopchuakin training an buat seibokani Governor General Dr. Vijay Kumar Singh le Lady Governor P Bharti Singh te chuan program zo hian Mizoram Creators Fest puala stall buat sei te fangin ang haktu te an ko mani Voin Khan UDNPA Minister Puke Sabdangan Urban Development and Poverty Alleviation Department Malakna Sakthar Chonpui Sports Center Chonpui Vengami ahong honing khom hi UDNPA Secretary Pulamal Som Patso Vinkai Shwai Department Mile Satebaka Chonpui Local Council Shwai Tute YMA MHEP le MOP member 10 Hehuna hian antel ani Minister Puke Sabdang at chuan thu soin Sports Center Sakthar ani theina na thale zung tho tu chang bial tu MLA puti BC level chung ate khotlang shwai tu te contractor te sport minister le sokar ma sa ten ma an lo lak to te fakin thoho na chatak awma wanga puitlin thei ani thu asaya sport poimo zia soin tu nai khovela sokar na alu har sa to thu le chuti ruan sports lama chalai te izon na kongzau takain honmek thu asaya Mizoram apo sports infrastructure chatak tak kan nei to thu le sokar puin thei top chu ma alak mek thu te chalai te chu no pangte te ani lai changa mumal taka chain ani chhawna turin empowering Mizoram sports po kalpui chan ani thu te soin nule pat po anfa te sports lama tuimi te chu chanhem ngai puina chang chadeu deu turina chabok chonpui sports center ngei po hian tuna changa reilote a Mizoram timing chatu chalai engamusa ta thar chwa abei sei thu soin khotlang inpum khatna thlen tu ruihlo laka chalai te humhim tu hunpoi mo tak loni zel turin du sakna hlana tuna hian building masazok po sak that mek ani thule gym le infiam na chi sang te po ti theina tura thom that le ti changtlun zel turani thu asoi bokani Voina Sports Center honein khoma hian engineer Simal Soma executive engineer UDNPA na changin technical report ngai thakani a report tarlan ani danin project ko si core thum point pariat pathum ani a Saskia changin core thum mu ni in state soka sum changin chenwai somre de pathum point pathum pasari moni a contractor atan MNL Zotan Consultancy Services luangmual aizol roi ni in May sangni somni le pathum khan sakchan ni a October sangni somni le panga sakzo anitani Sports Center hi chong rukasang ani a RCC fame structure ni in seismic zone 5 specification le code se panga design ni a ground floor le basement 1 te chu lir theida na ta na ruam man ni in avain LMV somli le chu hi le somthum le panga vel da theina turani a first floor le second floor te chu badminton court ta man ni a badminton hall a hian 4.5 mm cha carpet chachi KTR product Badminton World Federation certified pha ani bok basement chu le chi te hi square meters ani somsari le panga le square meters a somthing le panga za ni bokani
voin hun man na hian puram chuana project committee chairman chonpui branch wai me point thu sein UDNPA director pu Jacob Lalthanpuii an lom thu sein huna kharani voin chomada som pakhat khan leng zirna centenary lomna kalmek chu leng khwa sai nu na hola alomna pui ber nei ni a he huna khwalian Asian veti le art and culture minister pusilal saivunga chuan sokar chuan mi pui tan zirna tha kong pui tha tuile powar in todel ba ka healthcare system chazok le masona rotling pe ka tummek zela mizomi puiten ma kan sona tur le khoshang shang in todel na tura flagship program kan nei ba na kaite department chang changa masona turwa man na kan siamte a chhor chang kai ber tu ni turin leng mi puite du sakna ka hlan chu kalphung thar sokar hi mitei matan din chhuana tur sokar ani don ati khwalian pusil soivunga chuan kan intia mangein kun thok tu te thlai thar so thing mun phiale adang te lein kan ti hlo tling to a kumthara po so thing kan leile dona marcha le mun phia ba ka thil dang po kun thok tu te thar chhuwa leizel kan tumani agriculture sector a thingtlang mi puite ma sona tur hi kan nei poimo ber pakhat ani a chuti rualin thri sel na konga an ma sona tur le ham that na an don theina tur tunma healthcare ang nilo max po changkai taka mang turin kadu chewani ati a horticulture department waya theile thai pilot project kan kalpui meka mi sangthum sari chuangten ma an la mekani ranvul lama po rampon changa laklu ti tlem tial tiala kanin todel chodan tur kan ho tu ten nasatakin ngei tuana an sengani ati art and culture minister pu soivunga chuan lengkhwa inwa nei na chu la ropui takla po thiam bok si pu sai nu na fan ai in nei kha ani a lal chatak tak in nei te wangin zirna lama po bul in chan ma a rampum huwa po mi shet thlo tak tak he kho chuak hi an tam to a khoza takin ni zirna thla tham lovin kan ei zon chawa rim tak le rin taka na po thokzel tur le khoropui tak ni turin kadu bok chewani ati ani leng zirna centenary lom nei khom hi puzai moi VCP chong kai shuain khwalian hian zirna centenary lungphun honga centenary pawala buat sei souvenir tlang zar bokin tlaya khotlangin centenary roi an cheni West Phaileng khwa in centenary an lo meka voin khan bil to MLA Dr. R Thanglen an telpuin centenary lungphun honga souvenir magazine atlang zar bok Dr. R Thanglen chuan kumzatlin na chuan phasona le achazonga danglam na thlen se du thu sein kan lom na le hlimna mai hidu tok mai lovila kongshang shanga ma ison se langwati a abial chunga khu pa le hlun tak tak aum nual thu le lom omati thu soi pipu te le chang hlui te sul nu hlu le ro pui tak tak te chui chuaka von chata chul thu Dr. Ar Thanglen chuan sein tamchang chang ten kan seilen na le kan kho sak to na mun kan ngai lu thina ni ati a hunkal to hian lungati leng thina kan ngai thin kan seilen na mun hian kan nun le kan huna po hong anei thina chuwangin kan seilen na ngai hlu ila mason zel turin mo phurna kan nei ti icha tharang u atibok kumsang ni somni le panga sang ni somni le pasari chunga waimi kumpuan rui hlodo chu ni sang khan vanpa hola central waimi president puarel ngetan ahong puarel ngeta chuan kholaya an unaw thlemi mei rian tur tha nei lote central waimi kumpuan ten mala chanin TBCC ada thak chan le ani angati rui hlodo chu asoti atakin an chia pa fa in bethei to lote in ngai taka an om ho le te mu chuan a hlotin zia an mu ni na soya rui hlo ngai te di riam lovin antana chaturin waima chhuai tu te rui hlo ngai te chan chuak turin puan ven soi ching turin mi puya som central waima president chuan phim khur tak le dik taka rui hlo do tla na ngai ti soin dan chunga leng ani lo ti ero hria tharangai ni ati a dik tak le huai takin rui hlo idowang u ati rui hlo an do hian an thok thlon lova alati ve lo ten anti lo nan inzi ti tam zok nei angai ti soibokin rui hlo zawar te chuan mi chung kwa na satakin anti boya tuna chang chuan an rui hlo zor lo sim tur le ei zona dang lo ngai tu aturin cha ani Hauhnar hian central waime chuan rui hlo ngai te en kol na nei tu operation kingdom ministry OKM din tu pilruat pui le chongchai bethel camping center TBCC ho tu puti ti zo ming thanga ta hna choi moina thu ziak an hlan ani kumpuan honna huna hian aizol khupui chunga waime branch za sompani ayo mi paruk cheu an tel Sokarle pui malakna at Hlutea gas connection pek chuana Pradhan Mantri Ujjwala Yojana PMUY waya Mizoram puma gas connection sing thum sang ruk som thum le pakhat pek chuani to he thui ni mina supply minister pu bilal chan zowan apisa thuthar theder du te komna soin
PMUY Hnuai at Hluana gas connection hi chung ko har sa gas connection nei lo thakhat cheng sing khat alut ling lo te tan dil thei ni in Aitea kum som pariat ling to chung ko member zinga mi na dil theya gas connection la nei lo te chuan akum January sang ni som ni le paruk ni som thum pakhat ai tlai lawa bill to distributor hena emo online PMUY New Ujwala 2.0 connection a andil thayani atia PMUY hi state quota big omlo ni in tunin huna Mizoram PMUY connection omchu singthum sangruk somthum le pakhat chaw alani a hei sokar chuan angai poimo hle ti soin thingtlang distributor chen khat la nei tlem te chu nei tam tura chan la turin an chia tirti asoyani supply minister chong kumina kongchi awangin LPG du angin athleng thalo ti asoya Vareng tele sairang inkar kong inse om lama pan chau dak wangin IOCL lampoin Mizoram gas ti thlen konga harsatna an nei to lo ti an soi thu asoi bokane Aizawl District Legal Services Authority ADLSA chuan Emin Khan District Judge Meeting Room District Court Aizawl a poi khoina tuar tu mi som pani hnena zangna domna an hlan Crime Victim Compensation Sanna Inkhom to hi Justice Marley Van Kung Guwahati High Court Judge le Chairman High Court Level Legal Services Committee chuan man puin mi poi khoi na wanga zangdom na inhlan na hun manangai chin chu poi ti thu saya zangna dom na chu adong tu ten dun phungpa ngai an zole theinan le intun nun na na diktaka mangturin acha ani heuna hian mi kuttor awanga thi le kumting lo pong swal tok mi som pani hena zangna dom na chengwai sunga le pani le singriat sem chu ani Aizawl District Legal Services Authority ADLSA chuan zang na dom na dong theine in chia te chuan ADLSA pisa Aizawl District Court room number zali som pakwa zolfia theireng ani thu asoibok Lai District Congress Committee chuan isang khan Lai District MNF Headquarters Longtlai President hena lekha thonin LADC a an thodun na chu an titop ti an chil an lekha thona hian Lai District Congress Committee chuan LADC in thlan ma a thohu na thuthlung an siam chu in thlan zo nuwa po thokho zel tura anin ngei lain an bei seile rin lo taka an thoho na ti che thei zonga malak na au mawangin Lai District Congress Committee chuan angai thu tak hle an ti a hetiang lo ni taka chuan an malam zela po Congress Party tan thil lo thon om takani awangin tuna tan chuan an thoho na chu Lai DCC Political Affairs Committee meeting chuan ti top ni se ti an rel baka an thoho na chu an ti top ti an chia tirani Lai District Congress Committee in MNF nen an thoho na an ti top chan an soya MNF Party ho tu chan khaten ZPM Legislature Party member pakhat nena House Leader CM ni turin an lo soma wangle Bungtlang South Congress Block ho tu pakhat nena Congress MDC ni lai chu lo thlem chuaka MNF Party zom tura malatura an lo chil wangani ti an soyani Mizoram UPC Executive Committee chuan kumsang ni somni le paruk sang ni somni le pasari chunga General Superintendent atan Apostolic Theological Institute Aitea Principal nilai Reverend Dr. Lalthanpuii Sailawan thlanga General Superintendent Kalchuak tur Reverend Pilarin Oma athakang Executive Committee hi Mizoram UPC General Headquarters anei ni a kumsang ni somni le paruk sang ni somni le pasari chunga General Secretary atan Reverend Lalthanpuii thlan ni in General Missions Chairman atan Upaishal Zirlianale Mission Secretary atan Pastor Anggu L. Singson ten thanga Media and Publicity Board Chairman atan Lalthanpuii namtele Apostolic Theological Principal atan Reverend Thanglian Sang ten thangbok Mizoram UPC Executive Committee hi voina an chukhom chunzom dona naktuk zan atanga December ni som palithleng pathian ni zan thleng khian inkhom puilian General Assembly an nei bokang Voin Khan Department of Social Work Mizoram University chuan International Symposium on Climate Change, Disasters and Adaptation an huai hot. Hehuni India Sarkar Hnuaya Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration SPER program bultu mahmanini a SPER ki India Rama Research Award hlutak ni in Mizozing a chuan Professor Henry Zodin lian patrole Professor John Zothan Zamate Chinandonga anni hian University of Minnesota USA tele University of Colorado, Boulder, USA tenen India Sarkar shiat puin MOU wan saina Mizoram sigle sa le chiat rup na tele mi puile kuna thok tu te akhong dan zir chian lamam halak na ani he program hian Saka Department chhuai tu tele NGO tele mithiam chang te somani a University of Minnesota USA mithiam tele MZU le India Rama Scientist chang in Mizoram malak dan tur an sei ho ani
he award hian mizo zirlai ti USA a zin theina kengtela tin USA lamachanga scientist tele zirlai ten Mizoram anon tlo theina tur kengtel bokani he international symposium hi Professor Henry Zodin lian patsuwa wina kai shuaya chief guest hi Professor Debakar Chandra Dekani ni in he hun Mizoram tan hun chen fak tak ni in mipuile sokarin mangchangkai turin at sa ani Dr. Somnath Gozel, core committee members, PROC National Team, IIT Kharagpur, Government of India to guest of honor ani Dr. Uday Ban Singh, University of Minnesota USA to Thupui Hong tu ani Government Mizo High School a thoktu le zirlai ten kumtina anti chin angin voin khan TNT zuang tuya Christmas thilpek an hlan Ziti tu le zirlai ten an thok hom eile in tur chi sang sang thom no pick up tup khat le cheng sing thum chu voin khan TNT a ziti tu ten an hlana TNT ho tu ten lodong sangin thilpek lu ta Government Mizo High School atanga andong chu an lom thu an soi Government Mizo High School hian kum engemaw chen chu hom sang sang Christmas thilpek an no hlan to china zirlai nu le pa te point hemi konga hian an thlop tha hle ni in ziti tu te chuan an soi an lom thu an soi bokani 34 Assam Rifles chuan tun hai khan zogo sanga officer me sa tu thar theder tu te lenga somin chhun cho an fak pui 34th Assam Rifles chuan Mizo mi pui te ne na aning kung kai thatna tur le an thu pui tlang mi te hian ani angin thei top chu Mizo mi pui te rombol Saka ven him chu an malak na poimo ani zia antinan thochani chhun khan tu thar theder na konga bilang sar zwal te ko khomin cho chhun ei pa in income ho na an naya he hun a hian Runmawi executive producer Pilamal Somi po atelani Assam Rifles te hian Mizo te ne na lungrual taka to ho an du thu an seya chu konga chuan thu thar theder tu ten malak pui se an du thu an soi ani Hello online Mizoram te chuan major discount event sangri somni panga intan konon buat saye heng bung ro chi sang prestige home clean thildang te Mizo puan kutta le kholta te no pang thomna piang lim atanga kumriat china hian athale zuala baby romper sa ti hian buy two get one free te ani anga tin kantalan lo mobile phone ate discount tak a ombok ani Buenia Fostro International Brand kan nei ta hi RCC Reservoir kan sakate PHC tan ti changkai takle improvement chatak be thei tu ni in asiata concrete building satu te tam te po hei hian improvement chatak apek thei ka be seya amun hi Lalthanpuii building a omani a chu mi queen dorila alom omunga tang kan construction po na sa taking improvement kan ni kay pain karingani khati zong khatun chuma Chanchinthar kan puan thei te chu ani